a few stanzas, just a few stanzas. Esawuvula lolesihlanu ngayo 146 maculo weSotho. Lena ingoma yabantu abathi mebavuka bangaziva right. Lena ingoma yabantu abazama ukucenga impilo yabo. Lena ingoma yabantu abasondela kuYehova ekuseni. Isuthu 146 xa sijonge emgomeni ekuseni xa sawuvala leli viki lethu. Bona ngisuna ufikile ngaka yabathu. This morning bona ngisuna ufikile ngaka yabathu. Ulirato usibiti bonang kiyena Jesu kuseni bantwana bendlu ukuthandaza ngizama ukuba bonang suna ufikile Jesu ngaka yabathu. Ulirato usibiti bonang kiyena Jesu kuseni obitso le ratehang kininitlele hakakang halibinwa libitso la Jesu ekuseni sisondela ngithi libitso la Jesu. Esilana esimphakamisayo ekuseni ulikhoholo jwang lihuputsi kati ulikhoholo jwang. You are blessed and reminded and remembered by Jesus who loves you. This morning, you are blessed. You are blessed. I want you to tell you that you are blessed. Ulikhoholo jwang lihuputsi kati likhunjuliwe namhlanje. God, the first thing that He did was just to wake you up. Bonang suna ufiki. You are blessed this morning. Hey, want you to understand something this morning. You are blessed. Ubusiseki. You are blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed this morning. You are blessed. You are blessed. Biso the rateha. Get it. You are blessed this morning. Hallelujah. Kibatu. Kilibito. That is so. Athele gama sikhatha izinto esibalekile. Ngale gama sivulalana bathi akuvuleki khona. Ngale gama siyakhakha ekuseni. Obitso eratehang. Obitso eratehang. In the name of Jesus, siyakhakha. What the devil has stolen, we return it back in the name of Jesus. Ngalekaba sivula labathakfa uvaleke khona in the name of Jesus. Whatever the devil has tried to do in your life, we dismantle it in the name of Jesus.
Obito, 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 le ratehang, Obito, le ratehang. Whatever what the devil is trying to do in your life, I'm saying, siyazikaka egama lika Jesu this morning. Obito. Obito, erateha. Whatever happens, we are covered. Obito, erateha. Whatever happens, we are covered. Whatever happens, we are covered. Young Henny, double mama, whatever happens, you are covered. Siakaka, I'm trying to say, you remove. If, hey, Alekama, Kodabakama, Shambelana, Ekbiswa Makama Wakokona, Ekbiswa Makama Wechukona, Siakaka, this morning, Alekama, in the name of Jesus. Obito, the Rateha. If the altars that are built, but is Gosako, Ayega Senseke, Exeni, Siakaka, in the name of Jesus Christ. Oh, if it happens, there's a delay that has been caused by someone. In the name of Jesus Christ, whatever the devil has planned, for the plans I have for you are plans to prosper. Oh, not to harm you. Obito, Lerateha. Lana. Siakaka namhlanje asawuvala. Ivuswa ile verse. This verse, I can't get enough of it. Jeremiah, say Jerusalem, Mr. Kogweni. Jeremiah remained in Jerusalem while many of people of Judah, including the leaders, Nabasebenzi, had already been carried into exile in Babylon by King Nebuchadnezzar. Jeremiah, lakhona usacabanga abanye abantu is in Jerusalem, ucabanga abanye abafasekile, abanye bathathiwe the under Nebuchadnezzar is oppressing people in Babylon. In Babylon, indawo la uvuka khona abantu abakusontayo. In Babylon, la uvuka khona abantu abakusebenzisa kabi. In Babylon, there's nothing good that comes from Babylon. So, uJeremiah ubhalela abantu abase-Babylon, abahleli e-Babylon, noma yena ase-Jerusalem, is always thinking for others. But the problem with us, when God has gave us Jerusalem, we forget about those who are in Babylon. Jeremiah, Allah is writing this letter. God instructs Jeremiah to write this letter, saying, Jeremiah, please motivate others.
It's write something for others. Hey, this is an instruction. Lisa, I know sometimes it can, but please wait. Just write a letter. Kona about the exile. Kona about forsaking. Kona about right. Please, just write this letter. Kasenza umsebenzi suwenzeli. It is because there is an instruction from God. Vuswa alarm. Vuswa moyo ngcwele. Vuswa alarm. Because Labakhona is, please write this letter to the exiles. Because false prophets in Babylon were misleading them with false promises of quick return. Because the false prophets, hey, Bala, there are people that are deceiving my people. Yeah, write this letter, deceiving them with false promises, a quick return. There's no quick return with God. So, Jeremiah, this letter, in one of the letters, in one of the lines of the letters, it says, there's an instruction in the letter. In Babylon, it's a place of no hope. They must build houses in Babylon. Apply for that position. Build, just build houses. I don't know this morning. I'm saying, God, please remove me from this situation. God is saying, Mama, build something in that mess. Build something. It's instructing them to plant gardens. Plant gardens in Babylon. Labakuzonda khona. Funeka ubuyele uyakha uyotshala. Plant gardens. Plant something for God. This morning, say plant gardens. I don't know this morning what mess, what situation you are in. What God says, plant. Babylon, it's not a nice place. Hey, I know it's toxic, bad work, but please plant something. I know you're in a toxic situation, but to plant something. God is saying, use that situation, that dirty situation as manure to plant something. That mess, manure, it is something that doesn't smell nice, but it gives a plant roots. So the dirtiness, that messy situation is giving you, it's rooting you. I want you to use it, to plant it. Walk with me, just plant something in a dirty situation. Shatan. Do you understand? Shatani, ikhulisa imindeni kuleso simo. Shatani, ikhulisa imindeni. Not wait ngokuba ngizakususa. Shada, ukhulisa imindeni. Shada, ukhulisa imindeni. Shada, ukhulisa imindeni. Kuleso simo leso. Shada, ukhulisa imindeni. Kuleyo mess. Shada, ukhulisa imindeni. Please, shada, ukhulisa imindeni.
Shada. Zamani. Shada. Please raise families in that situation, in that mad situation. Raise families. Oh. Hey, raise your family, Kanisha. Oh Lord, come on. Oh, in that lonely situation, in that broken situation where you come from, Kanisha, raise this family. Oh, Tarabos, Shata, then raise your family in that lonely, in that broken past. Shata, oh, raise your family. Oh. And seek peace, and find peace in that situation. Find peace, find peace of Babylon. Find peace of Babylon, and wait patiently. And wait patiently. Find peace. Oh, peace. Oh, shalom. Peace for peace. Find peace and wait patiently, because the exile, because you must find peace in this situation. Because their exile will last 70 years. Will last 70 years. Will last. The Simo, I want you to build something in that messy situation, because you're still gonna stay there. Build something, find joy in an unjoyful situation, because it's going to last for years. Some of the people of Judah, they thought God, this letter was carrying a message that says, tomorrow you are leaving. Next year you are living, but it said, because it will last for 70 years. I want you to build house. I want you to build houses. Jeremiah, when not go to Babylon, but to Mela, the letter, and the Jonga, the Petwe, Elasa, is the son of Shaphan, and the Jonga, Elasa, son of Shaphan, Membega, Umdeniwake, is from a respected priestly family. Baba Keo Shaphan was a scribe who worked during King Josiah reforms. This letter, Kandi Chonga, the corner of Jeremiah, son of Ilkiah, Kandi Chonga, this possibly, Kandi Chonga, they were related. Ilkiah, the high priest who found the book of the law in Josiah's time. So this man, Jeremiah, Unika, Namatota, Jeremiah, no Elsana, want you to understand, in an oppressive situation, this men are carrying Jeremiah's letter to the Jewish leaders and priests and prophets. All the people of Babylon, Elasa, look Maria, Abantu, Abapete Mlayeso, Ibo, Abantu, Abatembeki, sometimes Ulengela, Gata, Obawali, Opetile Tagati, Gata, Obawali, Opetile Tagati. Namatota, Namakubo, they were respected priestly family. So I understand, the letter, it needs to go to God. It needs to tell his people, in this walk of life, you must understand,
And also, the only mandate is to rescue people. The mandate, it is not about them, but the mandate, it's about people. As if we can say, Gata, and asa baphethe leletha afika ayangena ufika esigamekweni sokuthi bangene athi ngiyababona bayangena baphethe leletha ubuhlungu babanye abaphakathi. This place abakuyo, it's a place of defeat. Babylon exile is a place of defeat. Babylon is a place of shame. Babylon is a place of hopelessness. Nothing close. I don't know. This morning was saying, God, I'm in Babylon exile. I feel defeated. I feel shameful. I feel hopeless. Babylon. Hey. So the false prophets who promised a quick escape, but Jeremiah fear not a letter. The hard truth, figure with the hard truth that will last 70 years. No, settle down. Oh, settle down. Build, plant. Pray for Babylon. Build. Come on, build, plant, pray for Babylon. Hey, let's just sing more. Settle down, build, plant, and pray for that situation. Sometimes God doesn't remove us from difficulty immediately. He works through it. Hey, settle down, build, plant, and pray for Babylon. Maybe this morning you may feel like you're in exile. Maybe you feel like you're stuck and you didn't choose this situation, but God still saying, speaks to you this morning. It says, settle down, build, plant, pray for Babylon. It says, I know the plans. I know the plans. I know the plans for you. Not you know. I went, but I know. God says, I know the plans. Not you. Oh, but I know. This morning, God has sent me to tell you that He knows. You must not know what He knows. But He says, I know the plans. I know the plans. I know the plans I have for you. I know the plans I have for you. His plans are not quick fixes, but long-term restoration. I know the plans. I know the plans. Hey, it's part of my plan. I know why you were placed in Babylon. I know the plans. Oh, I know the plans. I know the plans. Oh, I know the plans. I know the plans. I know what you're going through. I know the plans. I know the plans. This promise was not an immediate fix. It was not an immediate fix. It was just an assurance that though they were suffering now, God had not abandoned them. God had a long-term plan for their restoration. God has a long-term for your restoration. For I know
want you to walk. It's the miracle. I want you to walk. Oh, in Hebrew, hey, I know when I got the saga clip, when you say plans, when God says, I know the plans, I want you to walk with me. The word plans, when it's described here, plans, in Hebrew biblical context, plans, when you say plans, can mean thoughts. That God has thoughts about you. God has thoughts. When he says plans, in biblical context, he says, I know the intentions, I have intentions about you. In biblical context, it is when he says, I know the plans, I have a purpose about your life. When they say it, it says God is intentional, not random. God is intentional. When it says in Hebrew, when it says I know the plans, when it says plans, the word plans in Hebrew biblical context, it means machazafot, which means the plans. I know the intentions. Machazafot says I know. Oh, the plans, machazafot, thoughts, machazafot, oh, machazafot, oh, machazafot. Hebrew, it means purposes, machazafot, saying God has machazafot about us. Oh, machazafot, plans, machazafot. When it says to prosper, when it's translated in biblical context, it often translates peace. When it says prosper, the word peace, when it says prosper, it means a welfare, peace. It means prosper. It means wholeness. It means flourishing. Oh, it means flourishing. It means completeness and harmony in life. So prosper, when they say peace, it means in biblical context, it's to shalom. So machazafot this morning, shalom, machazafot, plans to prosper, machazafot, shalom, plans to prosper, machazafot, plans for peace, machazafot, plans for completeness, machazafot, shalom. Machazafot, hey, shalom, machazafot, shalom. When it says not to harm you, I want you to keep it in mind. Machazafot, plans to prosper, which is shalom. Gonna make a sentence. Machazafot, shalom. The second one, the third one, not to harm you. Oh, not to harm you. When they say not to harm you, biblical context of heaven, when it says not to harm you, it means nothing evil will come to you. It means even disaster, no mingafika iyandlula. It means calamity. Oh, it means not to harm you. Oh, God assures them his ultimate purpose is not destructive. Akuthixo othi vumu mespeaker athatheke na uthixo ohlezi.
So when he says not to harm you, it means no evil will touch you. No matter what they will try and try, but they won't touch you. So when it says not to harm you, it says Ra. It says Ra. Oh, it says Ra. In biblical Hebrew context, when they emphasize or elaborate this one, they say it means evil. Nothing evil will touch you. Plans to prosper, not to harm you. So it says, my church fought, Shalom Ra. So my church fought, plans to prosper, not to harm you. My church fought, nothing will touch you. My church fought, Shalom Ra. Oh, the last one. When he says hope in the future, to give you hope in the future. Lana, and the beggar, the future means an endpoint that is secure in God's hand. Biblical context of happy, but this not a wishful thinking, but this currently what is happening, it is not your future. You're suffering now, it is not your future. This, it is not your future. Hey, it is part of the future, but it is not your future. God has plans about your future. There's a word that they use in this. They say a future. It means an endpoint that is secured in God's hand. So your future is in God's hands. In biblical context, hope in the future, it means tikva. So God has tikva, which is hope and the future in his hands. So we'll make this sentence on a Friday, which I was taught by the Holy Spirit. Oti machacha fort, shalom ra tikva. So plans to prosper me, not to harm you, but to give you hope and future. Machacha fort, shalom ra tikva. Extending my plans are not to prosper and not to harm you. Machacha fort, oi shalom ra tikva. Whatever happens, we will say this morning, come on, we'll say machacha fort, shalom ra tikva. Hey, my church of what? Shalom, Ra, Tikva. Oh, this is not a quick fix. This is not a quick fix. My church of what? My church of what? Shalom, Ra, Tikva. Hope. There's hope for you. There is future for you. My church of what? My church of what? Shalom, Ra, Tikva. The church of what? Sheni, Tournament of Thunders. Ulele, Moyo Moele, Kausa Spundisa. Love how the Holy Spirit teaches me this. Oh, thank you, Holy Spirit. My church of what? Shalom, Ra, Tikva. Oh, Sheni, Tournament of Thunders. Zaivala. Ulele, Zaitata. This. Ogweni, usekhaya nalapha mntaka baba. Ogweni, usekhaya nalapha mntaka baba. We shared everything. Nalo bhuti. Thank you.
happy family. Everything we did together. At school, we shared everything. Madoda abuya Eastern Cape. Sahlangana. We became one. There are more brothers of his, I'm blessed. And the corner, I think of how we used to conduct God's things, playing the revivals and everything. When Tito sesenguye uThixo sesenguye nalapha futhi usekhaya. Uyazi okwami kungokwakho nawe mntaka baba. Machacha forth kuseni xa ndisondeza umthandazo ndivala abantwana bendlu ukuthandaza. Machacha forth. Manje ukuba singene umthandazweni izolo. After the service of yesterday, I just left. Mangele ngivuswa yini into engivusayo moya engcwele mengithi yo. And uThixo uthanda izinto zakhe zibe ne-order. Akusiyo uThixo wamahwaphwaphu, you understand? I had to wake up and make sure that I do a poster for him. He was the God of order. He's the God of order. So that's why I was late a bit. But thank you for yesterday, my beautiful family. Yesterday night. Singene emthandazweni. Baba, ikameni lakho. Machacha forth. Baba, ikameni lakho. Thank you that your plans are greater to our understanding this morning. Even when Smalate, we feel far from where we want to be. Namhlanje uyasikhumbuza ikuseni Smalate Sezulu that I'm never far, that we are never far from your presence. Lord, just as you sent your word through Jeremiah to comfort your people in exile, send your word into our hearts today. Today, Smarate, silence the voices of fear. Oh, silence the voices of fear. Today, Smarate, silence the noise of doubt. Denze ngithembe esithembisweni sakho. Oh, senze sithembe esithembisweni sakho. Help us to trust in your promises. Senze sithembe, Smarate, senze sithembe Thixo namandla amakhulu. Senze sithembe. Oh, senze sithembe kuseni asawuvala leli viki. We surrender our own plans. Oh, we surrender our own plans this morning. We surrender our timelines because Thixo nathi sizibekela isikhathi. But this morning we surrender our timelines. Hey, we surrender Smarate Sezulu our anxieties into your hands. Teach us this morning. Oh, teach us to patiently wait. Oh,
us to wait patiently, not impatiently. Senze sikwazi ukubekezela. Abanye sicona amandla sebalahle nethemba. Teach us this morning. Teach us, oh, teach us, Holy Spirit. Teach us, oh, teach us, oh, teach us to build faithfully. Oh, to build faithfully. Teach us to live with hope. Sibe nethemba Thixo. Xa sivuka singabantu abanethemba. Khona abavukayo who are hopeless. I'm praying for them. Abeke ithemba kuwe bazothuthuzeka. Oh, teach us. Oh, teach us. Teach us. Oh, to know that you are shaping our future for good. You are shaping it for good. Oh, teach us, Holy Spirit. Teach us. Teach us. Teach us. Oh, teach us. Moyona Manda. Teach us. Holy Spirit, teach us. Teach us. Teach us. Teach us. Give us courage this morning. Give us courage to walk in your will. Give us courage to walk in your peace. Oh, to rest in your timing. Let us rest in God's timing. Ekuseni think, oh, yathandaza, yacela, moya namandla, moya Thixo ingcwele. Ekuseni silapha, moya udume ngokwenza. When I offer to play me cozy, teach us this morning. Xa sawuhlukela kule mphela sonto, iba nathi wena mesiyolumleyo. Sifundise ngoba ukhona. Hamba nathi Baba, ngoba ngawe singena la bathi akungenwa khona. Sikhakha konke la kufaseke khona. Sibuyisa konke lokho okuthathiwe kithi. The name of Jesus Christ. This morning, you are living life in abundance because you are calling your name, because your plans are to prosper us. Oh, my teacher fought. My plans are to prosper us. Oh, siyacela mesulumle, siyacela moya namandla ekuseni. Sisondeza ubukumkani wakho, sisondeza amandla wakho, sisondeza wena moya namandla. Sithi akekho ofana nawe, simakade sezulu, sikumachurch fought. We know that my church fought. Holy Spirit, shalom, ra, tikva. We know that your plans are to prosper us, not to harm us. Oh, but to give us a hope in the future. My church fought. Shalom, ra, tikva. Even in our kids, have the plans to prosper them, not to harm them, and give them a great future. My church fought. Oh, shalom. Oh, ratikva, party, influence it. Whatever happens, my church fought. I call upon your name. My church fought. Oh, fought. This morning, I call upon your name in different aspects of our lives, in every way. Touch every goal and every plan. Help us move in your direction. I call upon your name to stand to those who are standing with us, against us, because no one who can be against us if you are for us. This morning I call upon your name. May we dominate in everything that we do. Oh, my church of fought. Shalom, ra, tikva, ela konke Baba, kameni, kayise, indodana, nomoya ngcwele. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. In 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 the name of Jesus.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Pray. Amen and amen. Amen. Oh. Church of 40. Church of 40. Say it. Church of 40. What are you imagine? Asenza lento yathixo sithola amandla njalo. We are fueled. Nothing can touch us. Ake manje siyabangena ke manje siyabangena. Isenza so siyabangena ke manje. I want you to keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. I want you to keep your head up. Just want to say this morning, good morning, and you are loved. You are loved this morning. You are loved. You are loved this morning. You are loved. I love you, my beautiful family. You are strong. You are capable. You are more than a conqueror. You are able. Oh, you are made in God's image. You are beautiful. You are what God says you are. You are the completeness of God. You are a game changer. You are the most special thing that God had planned it. You were planned by God. God had a plan before you were born. God made it a point that umama no tata bayahlangana in different provinces. Oh, in different provinces. Bahlangana, bathandana, then there was you. In all of the provinces, bahlangana. So God had a plan about you. I always think that, my father comes from KwaZulu. Mama buya ngapha eGoli. So when God had a plan about me, there had to be miles, kilometers to be traveled. So my mom and my father had to travel. It was 3 years. So that's how God plans it. We are planned by God. You were planned. This is your time. This is your moment. Let it shine. This is your time. Do not let anyone make you feel less of yourself. This is your time. This is your moment. This is your life. This is what God had planned in mind. Not the depression that you are planning. Not the doubts that you are planning. Not the grudges that you are holding. But a life, a future. Build where you are. Plant where you are. Raise your kids where you are. From me to you, my beautiful family, I love you. We shall see each other. From me to you, Kanzaivulela, Bantabambisa, Nabo Kubo Nyabonga, Kakulu Tito, Anipamanta Bumama. I always pray for energy. Because Umuntu Papayo, Mr. Muraka, Mibasho Yabo. So, God. So when Mu Papa, you don't know Uti, this crowd, the crowd engine. So when I was growing up, I used to pray for energy. So energy, it's the first point. Tito, must oversee me because I can't see who's for me. So God does that so nice. That's why we never complain must never complain when people leave you or Ganjan. It is because God has started that process. Understand? So, Unjal, my brothers and sisters, I love you.
I love you so much. If anyone abakutshelanga nyazi abanye basabheka ama-WhatsApp akho lutho Sister Rakhadi, basabheka ama-inbox akekho shilo, bathi ekuseni uThixo uthi ngimtshele Nkosi yami ukuthi good morning. Yazi ukuthi abanye basabheke ukuthi mhlawumbe alwehlanga lungehlanga mdaka baba, alwehlanga bomama lungehlanga ekuseni lwehlanga. But I'm here this morning. I'm here, my brothers and sisters, to say good morning into your love. Actually nike abanikazi balendawo Thixanipha amandla nifake nomfowethu lana Mr. Qoqweni bomama bengicela ndabulela. Have a nice day, peaceful one. Usatlampala libophelo bona mekitlatlo la kamihla katlunyamo urena katlu yamore ena diradika anhloya kisajamo no muhopewa kapatseha kidutsika tabo kidutsika ta kiri kinali motisa kinali moti kitlabe kihlokan kitlabe kihloka Eriki dumedise bana beso ha ke kene jwalo wa tseba ha ke re ke na le mobidisa ha ke bina ke ipetsa sefubeng ke re ke yena ya ntisitseng ke yena ya ntsibileng le ka jeno o ntse a ntseba le ha nka feta kgotlong ya moruti wa lefu yena o ntisitse mohope wa hae oni le mohope wa hae di a kgapatseha hodima bophelo baka le ha di radika nhloya fela yena modisa wa ka o ntsa ntekela tafole e re ke dumedise hoseng hona ha ka jeno ke dumedise le hodimo le leholo le ntumelletseng hoseng hona ha ka jeno hore ke be maotofatse hore ke tlo baka lebitso la hae hore ke tlo hweletsa ka lebitso la hae ke ska ema fencing ke hweletse moahisane ke bue dintho tse sa tshwannang hore ke di bue ke bua ka modimo ya ntumelletseng hoseng hona ha ka jeno hore ke tsohe ke tlo bua ditaba tsa hae tseo a di theoletseng ho mohlanka wa hae Ntate Qenesa ke re morena modimo lenyolo la hao le o tsosang ka letsatsi le matsatsi le o fa matla ka matsatsi le matsatsi a wa pese ka matla a hao a seke a kgaotsa hobane ke modisa wa hao ke dumedise bohle ba paneleng ke dumedise bohle ba di comment sectioneng lengolo la ka jeno le tswa ho Jeremiah chapter 29 verse 11 sehloho sa teng se re lengolo le ngolletsweng batho puwa e baleha ka mokgwa le tsela ke tseba merero eo ke le reretseng yona ho rialo morena merero e metle e seng e mebe merero ya ho le neya tshepo le bophelo ba kamoso
ke rata hai hatella a re ke re tseba merero eo ke le reretseng yona eka o re ho rona hai bane le nyatsa ho rialo morena ha yena a buile o buile ha yena a qetile ka bophelo ba hao o qetile ka bophelo ba hao o tseba merero e mebe e batho ba o rerelang yona e be ka la hae letsoho o phahamisa letsoho mme e metle yona ka bophelo ba hao o e apesa ka matla ka matsatsi le matsatsi o re tsohle tse ba o tekelang tsona tafoleng o re ke le morena le ha ba ka o tekela tsona maemong a o iphumanang o le ka hare ho ona nna ke le modimo wa hao ke a wa tseba ke wa tsebile wena o soka o tseba jwalo ka ha ke ho bupile wa ba teng batswadi ba hao ba so tsebe hore o tlo ba teng ka o tseba o le lehlwele le jwale tsohle tse tekwang tafoleng ya hao ke tseba ha ba ntse ba di prepare o re ke tseba tsohle tse batho ba lefatshe ba o rerelang tsona empa nna ke le modimo wa ka ebe ke phamisa letsoho hore merero e mebe e batho ba o rerelang yona ebe nna ke le modimo wa hao ke o thibela tsohle ke a wehla ka letsoho la ka ke a suthisa ke ka ho ka nako nngwe mo bophelong batho ba ka ipotsa dipotso hore ka ba ona o phela jwang Hathe le teng letsoho le o wehlang le teng letsoho le o suthisang ha dintho ba re ba o etsa tsona letsoho le teng le dula le o tshwere letsoho le teng letsoho le tlamollang mahlahlela a batho ba reng ba o tlamme ka ona letsoho le teng le reng ere la ona le balebedi ba re ba lebelletse hore o se ke wa tswa mo lebitleng le o leng ka hare lona ibe yena wa ontsha o betukulla lejwe hadi le leholo hodima lebitla o betukulla dintho tse ngata hodima bophelo ba hao tse batho ba di etsang hodima bophelo ba hao merero e mebe e batho ba nang le yona ka bophelo ba hao hobane yena o batla merero e metle ka bophelo ba hao ebe o tlosa lejwehadi le batho ba le beyang hodima bophelo ba hao ebe wa le ribolla re ba thopua lefatsheng lena bo Nebukadnezare ba teng maphelong a rona bo Nebukadnezare re phela le bona ka hare ho malapa a rona ka nako nngwe o mothopua ka hare ho lelapa la hao o mothopua wa monna wa hao o tlamile ha o kgone ho ka tsella ka bophelo hobane o tlamile empa no sengwana ha ka jeno o tla ho lona o re ke tseba merero e mebe le e metle e mareng bathopua bana ha le ka hare ho tjhankana batho ba le tlametse yona batho ba le rerela yona o re nna ke le modimo ke setse ntse ke tseba ho rialo morena a se nna ke tjhong jwalo ho rialo morena wa e hatella letsatsing la bobedi ho tloha ka jeno lengolo le ne le re tlong hona le tlo khatholoha maemong a feng kapa a feng a le iphumanang le ka hare ho ona tlohong o na le tlo khatholoha lona bohle ba imetsweng
letsatsing la maobane a re le maemong ona ao a lona a le email-ang ao e re ha le fihla ho nna le tleng ho nna hobane nna mokokotlo wa ka ke mokokotlo o tla le imollang ebe la thaba o re thabang le nyakalle maemong ohle a o iphumanang o le ka hare ho ona. Ka jeno o re tsohle tse ba le tekelang tafoleng nna ke le Modimo ke a di tseba. Nako nngwe re ba thopua mosebetsi, nako nngwe re ba thopua mo re dulang teng, nako nngwe o mo thopua difebeleng tsa hao o smilisente ba bone ka wena o iketsa betere empane ha wena o seo ba ntse ba re o iketsa betere jwalo ha ona ntho e tswellang pele ha wena o so kene ebe tsela e ba hobane o teng ya o tsamaisang ha o le jwalo hape ba ntse ba rutlile ba di bieter coffee ha ba bui botle ka wena o re ke tseba merero e metle ka wena ke a tseba hore o baneng ko beile hore o be umbrella ka haro family ya hao hore ba tlo kena ka tlase ho wena ebe wena ya tsamaisang dintho hobane bona ba bothopuwe ba tshwere ba tlamehile ha ba bone ka mokgo ba leng bothopuweng ka teng empane o sengona ha ka jeno Jeremia o re ho bona tswayang mahlahleleng a le leng ka hare ona ha le bone hore le tjhankane mo le leng ka hare ona empane le mo teng mo leng teng o seka wa fela matla o re ho bona ba tsamayang le lo nyala le atise mbana e ka re ke a utlwa ha a re mo le leng teng tsamayang le lo bopa khotso tsamayang le lo bopa khotso le lerato maemo a dumela kapa sa dumele nna ke le Modimo wa lona ke tla lentsha bothopiweng bo boleng ka hare ona o re ngolleng lengolo o ngolla Modimo lengolo le feng ho sengona ha ka jeno o mmolella tsohle tseo kgathatsang jwang ho sengona ha ka jeno lengolo le teng le o tlameileng hore o ye lekunotong le morena o re morena ke bothopiweng tlo ho nna o tlo lokolla mahlahlela a ntlamileng matsohong aka ke tla ke tsebe ho latela ke ba bontshe boholo ba hao hore wa halalela ha o ya tshwanang le wena maemo a dumela kapa sa dumele. Ke bua ka Modimo a re ho rialo morena o re ke tseba merero eo ke le reretseng yona ho rialo morena merero e metle e senye mebe e batho ba le rerelang yona empa le ha o le jwalo hobane le bona ke batho bao ke ileng ka ba hlonolofatsa ka setshwantsho saka ebe ke a ithibela e seke ya kgona hore o sitise bophelo o seke wa ha ba ruwele o wele ba o bona o so phahame hobane o tsibile merero e mebe e ba beileng hodima bophelo ba hao empa no re le ha o le jwalo maemong ao leng ka hare ona o seke wa fela batla dula teng o nongolle Modimo lengolo o tla o ntsha bothopiweng bo o leng ka hare ona tjhankana o iphumanang o le ka hare ona tjhankana di teng tsa abuse ka malapeng a rona di tjhankana di teng tsa o hloka khotso ka malapeng a rona di tjhankana di teng tseo re hlahlatsweng ka mahlahlela tseo re senang phisi ba lekaneng ba rona empa ne a re dula o ateteng mo nna ke le Modimo wa hao ke tla o etsetsa tsela teng mo o re ke tseba merero e metle ka wena o tseba o bona hantle tsohle tseo fetang ka hare ho tsona o tseba tsohle tseo fetang ka hare ho tsona empa no sengona ha ka jeno o re baradi ba hao ba ke ba nyalwe ba ke ba be le bana le ateng maemong ona
ao hore batho ba seke ba ba le matla e ba le matla hodima bophelo ba lona e ba le lerato maemo a dumela kapa a sa dumele le ha o le thata o le boima e ba mme ya mme wa sebele mme ya aha lelapa la hae ka matsoho a hae le ha maemo a sa dumele empa no o teng ka jeno sengwana o re ho wena ke tseba merero e metle ka wena ke a tseba hobaneng o dutse ka haro lelapa leo le ha o lokomane jwalo le ha o tsamaya kgotlong ya lefifi e o tsamayang ka haro ona le ha o kopana le masapo a omeletseng ka haro lelapa la hao bua bophelo hodima maemo ohle a o a bonang ka haro lelapa la hao hobane o teng ya tsebang ya nang le merero ka bophelo ba hao. Libitso ke la ntate le la mora le la moya o halalelang. Amen. Over to you, Millicent. Amen. Mme Ivono ke a leboha. Modimo yo nketsetsa wena bakeng sa efangeli ena. Me yo mphahamisetsa wena ditseleng kaofela. Me se atile ke o hlomphile ho seng hona. Me lona Mme Ivono ko o hlomphile jwale. Re ke dumedise ka ra di comment section ke re rapela Jerusalem a be le khotso. Ba ratang thaba ya Sione ba tla ja leseho. Dumelang bana ba ntate ba keneng tempele Modimo e le ruisa molemo o sa feleng. Me Ivono ka tseno re fumana mantswe bukang ya Jeremia mo Modimo a re tshepisang bila tshepisa Jeremia a re Jeremia tsamaya o butsa lefatshe la Israele hore ke Modimo wa khotso my plans are not to harm them but to prosper them hore ba tle ba tsamaye ka re ho ditsela tseo nna ke ba kgethetseng tsona mme ka yo utlwisisa hantle hore se teng se fela ka ra di fela tsa Methodist 246 ikileng ya opela ke maqheku ha bane ba batlala ke tlelello ka re maphelo a bona kapa ba bona seemo se sa tsamaye ka tsela e tshwanetseng hore e tsamaye ka yona mme ba yo tsamaya ba yo dula sidibeng ba yo opella Modimo ba bua mantswe a reng lukhangela kuwe lukhangela kuwe vana variu ukhololwa dive dithandaza susa ijalalam kusukela namhlanje nenzo wakho dinike amandla dinike amandla kwanenzonde lelo yolufefe uthando lwamkuwe maluvuthenene ekubeni wena wandifela disaqadu dada disaqadu dada lwenhlalo enzima dikhokhele khanyisubu
sula inyembezi mandingaze dimke kuendlela kwakuphela ubomi kwakuphela ubomi kwakufika kufandi divelele sindisi ngothando cisha uloyiko dize Yesu lwindi diphunyuzwe Hussein ka letsatsi Meivono le Messi tatile ka yo hopola Baroma 80 verse 18 mo pholo sela bua mantswe a reng for I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is coming to the relevant to you. Gore modimo o a re tshepisa modimo wa ditshepiso o phela a re tshepisitse Messi tatile hore le ka ra maemo otlhe o santsana a le modimo le ka ra diemo kaofela tse re kopanang le tsona o santsana le modimo ke ka ho a re dillo tsa hao tsa kajeno ha di tshwane le lethabo le le tlotlang o a boa hape o ra Jeremiah a re di-plans tsa ka se tsa hore ke o bolaye kapa ke utlwise bohloko mare fela ke tsa hore ke o fetise kapa ke o hlonolofatse ka hara leeto leo le tsamayang basadi re kgethilwe ka hara mabaka a maphelo a rona ka yo hopola Luka mo lengele le etela Maria la re thaba mosadi hobane ka tseno wena o kgethilwe ebile o tlo hlonolofatswa ere yo o tlo mo tshwarang o tlo ahlola nnete le maka ke ka ho ke re ka jeno modimo o sa re tshepisa hape Messi tatile hore his plans are not to harm us but to prosper us le leeto leo re le tsamayang the future is been held by him ke ena ya tsebang dintho kaofela ke ena a tsebang maemo kaofela ke ena a tsebang dintho tse tsohle tse rena di re makatsang maphelong a rona ke ka ho modimo re mo rapelang o tlameile hore a re phahamise ditseleng tsa rona kaofela le ha re ka utlwa bohloko modimo teng Meivono ko utlwisisitse hantle hore ba bang ba rona re dutse ka ra malapa senang khotso re dutse ka ra malapa mo ba sa re boneng teng mara ha santsene seemo se fihlile modimo o romella the umbrella e yo shirelletsang ka hare ho lelapa e basadi le kgethilwe kgweding ela ya basadi tsebang hore modimo o le ratile ebile o le hlonolofaditse hobane ntle le lona lefatshe le kekebela loka mara ha basadi ba ka ya thapelong ba yo dula maotong a hae ba yo opela sefila xa ndiyekelelwa nguwe ndiyophalala njengamanzi Nkosi Yesu ndiphuthume modimo o tlo tseba hore hlonolofatsa le hore phahamisa ditseleng tsa rona ke ha ho re tlamehile hore re yo mmolella tsohle tseo di re kgathatsang tsa lefatshe ke rata this part Messi tatile ya hore the prosperity modimo ha o prospera it's not a temporary prosper fela it's a permanent one e tlo dulang mengwaha le mengwaha e tlo creang ke generation and generation to come modimo ha ira dintho ha iri fela for sebakanyana mara o irela dintho hore le ba ba satlang ka mo morao wa hao ba di fumane di santsane di le teng Meivono ke rata taba e reng ntate Matlaila ba re batswadi ha ba rapela ha ba ithapelle bona motho wa mosadi ha rapela ha ithapelle yena mara o rapella le lapa la hae o rapella the family o rapella the country o rapella lefatshe kutlong tse nne tsa lona o rapella hore modimo a yo utlwa
sello seo se re apereng yo hopola hore ka re ho leeto la bobudumedi re tlamehile hore ha re le basadi if re ka kopana and unite and stand pela sefahleho sa modimo re tlono fihla kwa re yang mesi tatile hentse brother Qinisa ntsa bua mantswe ke fumanana le lentswe ka hara buka ya Matthew 11 mare ke nne ntse ke bolla morao ke re can't why this thing impulela Matthew mare ka yo utlwisisa lebaka la hore mohlomongwe modimo na le molaetsa ka hare ho Matthew o bolela le mosadi hore bona wena mosadi leeto le o linkileng ha se leeto fela mare ke leeto la hore nna ke le modimo ke o bontsha hore dihlonolofatso tsa hao ha se o di tlang le dimaka tseo hereng batho ba o lebelletseng ba iphutise the glory that you are working with mesi tatile ho na le batho ba reng ha ba tsena ka hare a dull room ho ba ne le lesedi ba teng batho ha ba tsena ka hara ntlo ya sello ho ba ne le lethabo ba teng batho ba ba tsenang ka hara seemo se se senang tshepo ho ba ne le tshepo ka hara seemo seo ke modimo ya re tshepisang ka mehla le matsatsi ke modimo ya ka se re tlohelleng ke modimo ya irang hore dintho di dirahale mara ha fela re mo rapela ebile re mmitsa ka nnete o tlameile ho ka re thusa hore re tle re khone ho bona molemo ao a re relang ona mehla le matsatsi modimo wa makatsa Meivono o re ruta dintho mehla le matsatsi we are learning mesi tatile hore ka hare ho leeto leo re le tsamayang di teng dintho tseo re kopanang le tsona as yesterday brother Qinisa ha utse lengwalo la mabane la ba Filipi ka yo utlwisisa hantle hantse ke dutse le ntate yo mong ka mo o rata ho bula diBaebele o re ho nna o re kere pila mo lefatsheng ha ona ntho ba ibitsang le demon it's because of those people they passed away ba utlwile bohloko kapa hona le ntho empe e ba iretseng so when they come back ba bua ka the revenge mare ka yo utlwisisa hantle hore ha mosadi a lemetse mesi tatile o ka lematsa batho ba bang mare ha mosadi ha ka lemala a fumana mosadi ya fodisang maqeba a fumana mosadi ya tlareng it is well le ha se ya mo se sentle a fumana mosadi ya reng khuna ma o rapele modimo teng wa phela ayo fumana mosadi ya reng karama ya mo leng ka rona o tlotswa ba ne re tsama le bodisa ya molemo ke utlwisisa hantle hore lefatshe they will become a better place mara ha re ka nna ntse re le basadi re ntse ne re utlwisana bohloko ha re no fihla mo re yang teng re tlo ba le maqeba ra re ha santsane re tlohile mo lefatsheng la kokwano we become the souls tse di nang le the revenge mara modimo o re ho rena ka jeno this morning are my plans are not to harm you but to prosper you le wena ka hara seemo so e leng ka ra sona botsa moya wa hao hore nna my God his plans are not to harm me but to prosper me hore ka hare bophelo ba ka the future will become bright le ha monna a ka ntshotla my future will become bright le ha bana ba ka ba ka ntlohella my future will become bright hobane o ne o teng basadi ba ba tsenang thapelong mesi tatile ka ra dipesaleme hantsi ba bolela ka mosadi ya reng ha tsene thapelong a re bambanana ba bambana nami a re imana bala nami a re tsia tšhaka le sabole o yo ntwela o nkemele mare o sireletse ba ba leng ka tlase ho umbrella ya bophelo ba ke mosadi ya tsebang seemo sa bophelo ke ka ho ka mehla le matsatsi ha o re modimo re tseya tšhaka le sabole o yo nkemela me ka ra mahloko mesi tatile Meivono re bua mantswe a reng o modisa ya molemo o modimo ya dikgwedi tse tlang ke ka ho re bua mantswe a reng ha o le teng le mahloko a sa baba ha o le teng wena modimo le bohloko a re sa butlwa ha o le teng ya ntho tsohle wena o re lekane ke ka ho seng hona ke ne ke opela sefela
ha ntse ke ya hodimo lefatshe preparing bana ho ya sekolong. Sefela se se reng begithemba lakho kuye uthuthuze zeleke begithemba lakho kuye uthuthuze zeleke. Ka yo utlwisisa mongwedi wa sefela mo a neng a bua mantsweng a reng itumeleng bana bame lona mo se bathatang siamo bolipahame tlohona atabelang. Hallelujah, hallelujah, dumelang. Hallelujah, 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 dumelang. Hallelujah, mafatshe a thuthumela mafika a phetoha medina erizawela letsatsi la fifala. Ke utlwisisa hantle Maivono ha di fela tsena di opelwa. Ke utlwisisa hantle hore modimo o re tsamayang le yena ha se modimo fela mare ke modimo wa ditshepiso tse di tlang, ke modimo wa dintho tse di tlo irahalang hobane rona batho Messi Tatile re rata ho phakisetsa ho batla dintho tsa ka pele mare modimo ka jeno wa re botsa hore seemo so leng ho sona, do not move away from the position. Thapelo o e rapelang ka mehla le matsatsi se tlohe ho yona. Tshwana le mosadi yana ya kileng a dula thapelong, tshwana le Rebecca ya kila re maemong ohle modimo o teng, tshwana le Naomi ya kileng a bolela re boelang hae meemong a re ho yena re mo shwelang teng ke mo ke shwelang teng. Tshwana le basadi ba kileng ba ema ka mannete mme ba yo hopola hore modimo o ba tsamayang le yena his plans ke tsa nnete. Ke ka ho ka ra buka re tuaring are your plans are not mine. Are markajeno I'm promising you the plans that I have for you are setsa lebakanyana but are the plans to prosper you in your future. Modimo re tshepisa bophelo bo bontle ko pele kwa re yang teng ka ra mahloko a re fetang ka re ona. There is joy that it's coming in the morning. Ka Kriste Jesu morena rona. Amen. Messi Tatile sebaka ke sa hao. Ke a dumedisa hoseng ha tsatsi la kasheko lebitsong le matla la mopholosi wa ka leng Jesu Kriste. Osmilicent ke a leboha ngwaneso. Maivono ke a dumedisa. Brother Q, greetings my brother. Ke dumedisa comment sectioning in the name of the Lord Jesus Christ. Me Millicent ha ke lo nka nako e ngata ke kena fela ka mantswe a mabedi a mararo bese ke khutlela morao. Ke ne ke dutse maneng di comment sectioning ke mametse Maivono a ntse a bua mme ntho e ka hare ho nna ya sitwa kore e didimale, ka sitwa kore ke tlohele fela jwalo. Ka utlwa hore modimo o ya dumela nakong ya kasheko, nakong ya jwale hore ke tle ke bue mantswe a mabedi kapa mararo.
Bibele mo re badileng teng bukeng ya Jeremiah 29. I want to make this disclaimer, bana ba morena, that the verse that we have read is a verse of reassurance. It's a verse of assurance. It's a verse ya hore motho a tsebe hore le ha ho ka ba jwang Jehova o na le yena. It's a verse of encouragement. It's a verse that says to you, yes, the situation that you see with your carnal eyes, e ka tsela e leng ka yona, empa I, the Lord. Erile ha ntse re bala bana beso ke utlweletse Mayvon ka e qala ho verse number 10, ya tla ya ka utlwisisa hore hobaneng modimo a bua mantswe a bua verse number 11. Verse number 10, Millicent, ha we bala iri, this is what the Lord says: you will be in Babylon for 70 years, but then I will come and do for you all the good things I have promised you, and I'll bring you home again. Now, Ngwana Morena, this verse, it's a verse of the Lord preparing someone to enter into a different season, preparing someone to enter into a season where things will happen, where situations will happen. Mo motho a tlamehile a tsebe hore modimo wa hae ke modimo wa nnete. Then verse number 11 ke ha e tlo kena e re, for I know the plans I have for you. Jwale ngwaneso mamela, ke kopa mmamelisise hantle, ke kena fela ka mantswe a mabedi ke a gutla. Morena modimo o bua le motho ya setseng a mo lokisitse, o mo jweditse mantswe a hore o tla ba tlase ha Babylona for 70 years. You are going to go through a situation, maemo a santse a tlo thatafala, but even though you are going to go into hardship, even though you are going to go in situations where you will be pressed in all directions. And verse 11 says to you, but for I, the Lord, I know the plans I have for you. So in other words, Ngwana Morena, the Lord is saying to someone, do not look at the situation where you are. Do not look at the 70 years that you are entering. Do not look at the time of your famine. O ska shebella mo gatelegile teng, o ska shemella maemo a o leng ka hare ho yona, empa tseba hore nna ke le Jehova, nna ke le Morena, ke na le diplane bakeng sa bophelo ba hao. In other words, do not focus on maemong, either abuse in your family. Do not focus on the situations of your children giving you headache. Do not focus on what happens to you at your workplace. Do not focus on the things that are pressing you down, but raise up your head and remember this, that I, the Lord, I have plans for you, and the plans that I have for you, these plans are not to kill you. These plans are not for disaster. These plans are good. So regardless of maemo a hao, hopola taba ke hore planets a modimo ke di planets e lokileng, and what happens in your life, it is not what the enemy wants, but what shall prosper in your life, it is what God says. That is why we always say to people, in this life that we are living in, whose report are you believing? Are you believing the report of men, or are you believing the report of God? Because the report of God is good plans. It has nothing to destroy you. It has nothing to kill you. But what it has is good. What it has is to build you. What it has is to make you to grow. If we remember well the life of Joseph, their brothers thought that the plan that they had of killing him, the plan that they had for him not to be able to reach the dream of them, they thought by putting him into the pit, they are killing him, yet they do not know that it was part of the good plan that the Lord had. That is why Joseph, or you meant it for bad, but the Lord meant it for good. Yes, you will get into situations. Yes, you will go into Babylon for 70 years, but remember
remember this. I, the Lord, I have good plans for you. Plans not for disaster, but plans for hope and future. Modimo ha se Modimo ya bolayang, empa ke Modimo ya philisang. That is why he says, Arabona, yes, you will get into it. The Bible says they put him into the pit, and as they put him into the pit, because the plans of the Lord are the plans that will overpower any kind of plan. The plan of the Lord overpowered him. They were unable to kill him. They were unable to kill the dream. But instead, what they did, they fast forwarded the dream. When they sold him, they were sending him to the right direction. They were putting him on the direction for him to get to the good plans that the Lord has about him. I am here to say to somebody, this is a word of encouragement. I don't know what is it that you are facing. I don't know what is it that you are going through. I don't know what is it that is pressing you down. But I'm here to declare as a servant of the Lord that the plans of the Lord are good. The plans of the Lord are not meant to kill you. The plans of the Lord are meant for a future and a hope. Ho na le bokamoso ho fetisisa mo leng mo teng. Utlwile Osmillicent ha bua, are what you are going through now, it is not compared to the latter glory. Feta ngwana morena ka hare ho seemo seo, o tlamehile o fete, so that the plans of the Lord may be seen, that the goodness of the Lord may be seen, that the hope of the Lord may be seen, that the greatness of the Lord may be seen. I'm here to say to a woman in the month of woman, but do not focus on the situation. Phamisetsa mahlo a hao dithabeng, mo thuso ya hao e tswang teng, hobane thuso ya how it's a Jehovah. Understand and know that anything that is bad that is coming your way, it is not meant to kill you, but it is meant to make you strong. Understand that, child of God, whatever that you are going through as a woman, it is not meant to kill you, for the plans of the Lord are good. The plans of the Lord are meant to prosper. There's a song that I'm loving in this season, Osmillicent. There's a song that I'm loving in this season. It is zonke indlela zakhe zilungile. uJehova uyangicabanga. The plans that he has, you just need to navigate throughout what you are going through and keep on declaring. There is nothing as powerful as a declaration of a woman of faith. There is nothing as powerful as a declaration of a man of faith. Even though you see the Bible says that we do not walk by sight, but we walk by faith. Even though the Bible says we are pressed, we are pressed on all sides, yet we do not despair. Why don't we despair? It is because we know and we acknowledge that the one and there are good plans, nothing to kill us, but everything to make us prosper and everything to make us grow. It is plans of future. He says in verse number 12, Osmillicent in those days you will pray and I will listen, because he's a God of good plans. It does not matter what you're going through. If you pray, he will listen. One way or the other, they need to come to pass. You will look for me wholeheartedly and you will find me. Why? Because his plans was never to kill you. Child of God, woman of God, mosadi wa Modimo, Modimo o na le diplane bakeng sa bophelo tsa ba hao. Empa diplane tsa hae, it is never to kill you, but his plans are to make you prosper. His plans are to make you grow. His plans are for hope and future. There is a future. If there is a word that says future, it means that you will not die in that situation. You will not die where you are, but you will make it. What you need to do, it is focus on the Lord Jesus. Draw your strength from him. Every day you wake up, call upon him. But always declare, may the good Lord bless you. May the good Lord bless you in Jesus' name. Amen. Modimo yo rrela wena hantle ka bakeng la efanhedi ena e re pebile o ka tloha mesatile kopa hore o yo re kwallela ka thapelo o yo re lebohela ho Modimo hore
o santsana re file sebaka sa hore re ka mo rorisa hoseng ho hong le ho hong, mme re yo rwala dikhaftine tsa rona tsa ho tsamaya ka letsatsi, re yo ja, re yo nathela le ba bang bohobe ba letsatsi le letsatsi. Kopa o yo re kwallela ka thapelo mme wa ka. A re rapeleng. Papa, ka lebitso le matla la Jesu Kriste, Morena Modimo, letsatsing la kasheko re a go leboga. Qalong ya tshepeletso ena Jehova re bileditse ho wena, hobane Jehova re tshepile wena, re tshepile matla a hao. Morena Modimo, ke a rapela jwale ka ha o tjholo ho Joshua o re lentswe lena le ske la sutha ho rona, empa we must meditate on it day and night. This word that you have given us today, oh Father, I pray that it may not be stolen. I pray that it will fall onto good soil, that it will bring out results. Morena Modimo, letsatsi ke lena le a qala Jehova. Tsamaya le rona Morena Modimo tulong tse farologaneng, mesebetsing e farologaneng Jehova, re le tlase ga tshireletso ya gago Morena Modimo. Tsotlhe Morena tse di tla etsagalang ka Jeko, let them be part of your plan Morena Modimo. Anything that is not part of your plan, oh Father, we are praying, oh Lord, that it will not manifest, it will not come to pass in the mighty name of Jesus. I pray, Father God, that you bless your children, Father God, you bless their families, all of those that are present today, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. I pray, Father God, that you will give us the strength to keep pushing every day, oh Father, that you will renew our strength in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Amen. Re a leboha. Mme ivono re ke phutisetse mosebetsi ho wena, o yo re kwallela le ho re lebohela. Amen. Mayvon mohlomong o sa le busy. In closure, bana ba Modimo me Seatile ke a leboha. Mayvon ke a leboha bana ba eso ka ra di comment section re leboha haholo, mme Modimo a yo le phahamisa ditseleng tsa lona kaofela. Re bao ba yo hlakanetsang ba bo bona letsatsi la mafelello ha ba tla ba feletsa dintlong tsa bona tsa bofello, mme Modimo a yo le ra hantle, a yo le phumula dikeledi marameng a lona, a yo le matlafatsa ka ra ditsela tsa lona. Those who are taking trips, bao ba na leng di-event, Modimo a yo le ra hantle ka hara di-event tseo le tlo kopanang le tsona, mme le yo etsa mosebetsi le ska lebala hore ke Modimo wa ditshepiso, o phela re tshepisitse ka mehla le matsatsi, mme boholo ba hae bo tle bo bonahale ka hare ho maphelo a rona ka Kriste Jesu Morena rona. Amen. Amen, amen. Millicent, maemo ohle a re fetang ka hare ona a se maemo a hore a tlo re bolaya, ke maemo a hore a tlo re phahamisa, a re tsameng ka seo bomme ho sa kgathalatsehe hore o dutse nako e kana kang hara kgotlo e o fetang ka hare ho yona. Lebitso ke la Ntate le la Mora le la Moya o halalelang. Amen. Over to you, Brother Q.